Tērā tētahi porotu I whakahaerehia ai I waho I tētahi toa e hoko ana I ngā taonga o Aotearoa. Ko te ngako o te porotu nei, he whakahe I te āhua o ā rātou taonga Māori. I nanau atua Irena Smith ki te kimi ake, he aha te aha. He kanohi mā taketaki mā ngā turuhi, engari mo ngā kanohi o nei tipuna Māori, he kōrero anō tērā. They're just exploiting our old tūpuna kaumātu kuia all over the place, and I don't like that. Hei tā John Kairau, kua tai atu ia ki ngā toa pēnei o te tiriti o Queenie, ko tēnei anake te toa kei te whakairi tonu I ngā pikitia pēnei. Our intention is to promote Maori culture in the world. Yeah, but those are our dead people. We look at them at a different angle, you see. We respect your dead, we respect your culture. Kua te koutou tēnei toa e hoko ana I ngā taonga Māori. Koe nei te wā tuatahi kua rongo rātou I ngā whakahe. All the crafts, all the art crafts to different people have a different meaning. We cannot satisfy everybody's meaning, everybody's feeling. Are you going to be protesting at any other shops, or is it just this one in particular? This is the only one No te tainga mai o ngā pirihimana ki te whakatau I te take nei, ka tongohia e nei kāri, kia kaua e kitea e te tangata. We can continue sell the postcard, but for respect your feeling, we rather to take off your postcard. Ko te tiriti matua tēnei o Tāmaki Makaurau e mui nei te tangata ia rā. Toko mahara tau no tā wāhi, kua tai mai ki te hoko taonga, hei maharatanga mo tō rātou tainga mai ki Aotearoa. It's enhance our shops, environment. Yeah. Customer or all the people visit our shop like it. Engari kaore te kai whakahaere nei mo te tango I ngā pikitia. No reira ka tohe tonu a John. If they don't get the photos out of the public view, I will be down here and I will be here doing a 24-hour vigil. Haunga ngā wero a John, te āhua nei kua puta he māramatanga I tana tū. E take hoki I tau I runga, I te rangi Māori e. Irena Smith, Te Karere.